Okay, selamat pagi ngagai balo viewers. Hari tu kita dekat react lagu hari Mr. Moose nya try test. Lagu tu digagak 5 bulan yang lalu kemudian publish date ya. So, aku bedak kalau ningal lagu tu, I'm pretty sure tu lagu baru ya. So, sebenarnya aku mula ke video tu, video kita lepas jalungan, boleh perhatian dari Mr. Moose. So, terima kasih tuan lawan dah komen. Jadi komennya boleh pada screen dia. Aku nak nyangka videonya boleh datai baik ya. So thank you again for the support. Dengan komen nuannya mereka merangsang teruskan ngaga video lah. Baku kan ada bisa kemajuan kena video aku. So that's why aku post 2 tip video dulu. Nanti bisa support. So aku akan terus ngaga. Thank you again for the support. Make sure subscribe, like, comment, tekan bellnya, notify tekan like aku bisa ngepost video. Ya, tanpa melengahkan masa kita react lagu hari Mr. Moose Try Test X LGCY official full music video. Here we go. Phenomenal. Oh, mana my background nak? Di ni tempat tu. Okay. Yeah. Ay. Yeah. Ay. Nadai berubah agi bakal subah. Najaran anda mengatu. Saja singkang ku lupa begadai. Sampai pagi aku nama luku. Oh. Nadai berubah agi bakal subah. Tajak singkang begadai. Aku nak melukuk. Kira yagi maintain, yagi steady. Kira nyala masuk itu tadi ya bakal keep on doing what he is doing. Nangira nama cabaran ke apa ke. Ya tetap maintain lah. Kira kenyala masuk ya. Agi ka try, test. Aku agi ka, yes, yeah. Ngaso sida ya, obsessed. I'ma give my all best, yeah. Yeah. Thank you for that word, Mr. Moose. Very, very nice. You give all your best to entertain para pendengar. Very nice. I like it. I'm the man with a simple plan. Tajam mayu penguji, aku tetap maintain. Sorry-nya mada jawab berubah. Dia tu nak berbaca, aku nak memain. So, ya mada. Sorry, ente mayu berubah. Dia tu nak baca. Maksudnya ya dia tu ya serius. Maybe subak ya bisa cilek-cilek mimit kini. But dia tu aku pasti ya sige. Mereka full time kini ngagai lagu ya, karya ya. So, bagi aku nadai berubah lah lagi. Okay, like the flow is there. Suara dalam as always is very good. I like it. So everything okay so far. Agi ka try, test. Aku agi ka, yes, yeah. Ngaso sida ya, obsessed. I'ma give my all. So maksud ya agi kan agak lagu untuk bala fans ya lah. That's pretty much what he says. Best, yeah. Berjalan dia tu makin static. MV budget not a cost. Simple plan tetap savage. Dengan pintu belakang ku aja like Rose. I'm a man with a simple plan. Tajak aku ukai boss. Yeah man, I'ma do my thing. Ari subat not I post. Ari subat not I post, yeah. Ada subak nadai post maksudnya. Ada subak nadai ngetul lah. Lepas ni keep on hustling, keep on making song. So nyak lah ya maksud ya. Ay. Trap to the bando. I don't wanna look like you. Muka licah, jago kusung. Nada uta di anjung. And no cap. Mansang ke diri aku nak batuai. Ngarung ka penemu tuai. Berpunari kusung nada nama utai. So like basically nama daripada ya yang ada tuai kurang bila generally lah knowledge yang ada tuai kurang is all hari ampu. So nadai berpun hari kusung semua kita sige memula hari kusung dulu kita sige nanamu tai lah hari yang kita belajar ya lah masuk ya. Tanda tu okay gak? Nyaw nadai masalah. Nyaw mayo berubah. Ukai sereda. Dini sempadai kadi karamaya kami naja ku kusunya kada kena mu utari no kabar karaka nga utai kena nama utai balaga ge betakaci sengapa utai di karambai. So maksudnya pretty sure tu segi untuk bala haters. So maksudnya they complain but nama nada reti it's just a blank, right? Kusung nada reti dini penyangkai ada.
I mean like nama tadi gagak they just complain je leban they dengki kah ataupun they ngai support kah. Artis kita Iban tu especially buat dalam rap. Ya bila yang agak lirik lagunya ya sige mesti bisa masuk untuk bala viewers, ngambil bala viewers faham. Maksudnya tadi kita perlu ninga, kita perlu selidik mana-mana, beri faham, ngambil kita menghayati lagu ke daripada sidainya tadi. Dini penyangkai keberkeradatan ada di pasar silit tamu lo setengah pati batan ada mai penguntung minang asuka urut tatamu gen ada pengawak mana hagi nurun bumai. Daripada dia complain, so mana ada nurun bumai, so nya double meaning. Nya okay mesti nurun bumai apakah mana hagi dengan agak tai berfaedah apakah make something positive other than critiquing or jadi haters kah apakah don't do that. Right? Do something good. Agak tai ke mana hagi. Ay, naday berubah agi baka suba. Najaran ana mo ngato, tajasingkan ko luba bagaday. Ampe pagi ako na maluko. Agi ka try, test, ako agi ka, yes, yeah. Ngaso sira yeah, obsessed. I'm gonna give my all best, yeah. I'm the man with a simple plan. Tajamay. Oh, nya tadi chorus kah? Panjang chorus. Oh, okay. Nice. I like that. Penguji aku tetap maintain. Sorry-nya mada jawab berubah. Dia tu nak baca aku. No lah, nadai berubah lah. Bagi aku lagu ya okay. Tak jari jelungan ngagai try test tu. Nadai perubahan like everything is maintained. Yeah, I really like it. Nama main agi ka try test aku agi ka yes yeah ngaso sira yeah obsessed I'm gonna give my all best yeah. Alright. Gelanggang tenis. Nice drone. Okay, nya tadi try test hari Mr. Moose. So all I can say is it's very good flow ya, tetap maintain. Bunyi ko lirik ya meh. Taja nama ke? I'm a simple plan. Tetap maintain kira kena lah. Everything is good. It's very good. I like it. Keep on making songs, bro. Terima kasih lah banda notice video aku. I really appreciate. If you like this video, if you enjoy, take it to enjoy. Subscribe, like, comment, and see you on the next video.